Hay dos números 7. Il y a deux numéros 7 qui sont Pedro Alvarez et Pablo Dalama. Hay dos números 7 qui sont Pedro Alvarez et Pablo Dalama. Bravo, bravissimo. Más o menos. Donc le concurrent numéro 6 est un concurrent qui vient pour la première année, donc Lorian Garcia Alvarez. El concursante número 5 es un amigo mío, Hugo Noval. Donc le concurrent numéro 5 es Hugo Noval. El concursante número 4 es Marco Antonio Gardado. Le numéro 4, Marco Antonio Gardado. Vale, voy. Doctor Barco. Felicitaciones, Marco. El concursante número 3 es Pablo Carrera. Le concurrent numéro 3, Pablo Carrera. El concursante número 2, que viene de Galicia, es Alberto Coya. Pablo Carrera viene de las Asturias. Es Marina Cam. Et donc le champion du 23e trophée Macrimon de Gaïta cette année donc, a été gagné par Pablo de Vigo, qui nous vient de Galice. El campeón del 23 trofeo de Gaïta viene de Galicia y se llama Pablo de Vigo.